E dengan ditama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. E gracia di Tuhan Yesus Kristus di tokau, Om ika ginavan di kenengan, Om ika pisaan di Spiritu Tabitua, nyampai na Diosu Saviavi. Om nyampai seduban. Tepnai kong avi,
kana mangakun da dosa ngawi da tokau om kapapatonda na di da tokau sondi da mamalamay di katapatan tahom lati tobitua. Mangakun so dedi kinengan tafakas om de diosu ete pinengawi da nakapamidoso zaukoso id pamusavan ngawiku om ibos ngawiku ininu inay maanku om inunu iauku na ngazanda mimang maza nuda hasaku maza nuda hasaku maza nuda hasaku tagaso koso itinapogi demokinsian zo di meri i obitua pentihambus hahangai zaviavi ditasab om sangtingavi om diozu tepinai ngavi da semambayang montok dago dari Tuhan kinengan datoko kiko senan udah di datoko ikinengan tafakas mamahiong da dosa ngawi datoko omo gavit datoko dari kapasizon selajur. Amen. Tuhan kesianaino Tuhan kesianaino Kristus kesianaino Kristus kesianaino Tuhan kesianaino Tuhan kesianaino kebentugan dari kinengan idi takawas kozo om pibabasan dari Tuhun ngawi tangavasi kegiginavo do itana mangazo zikadiau menungku au gigina zikadiau sumamba zikadiau membantu zikadiau manak zikadiau do kapanang katahuadan ngawi mentok kebentukanu tegaso Tuhan kinengan laja pen syurga oi kinengan tama tafakas Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tointai seon Tuhan kinengan dompa di kinengan tanak ditama mengidu kedidoso ngawi di pemagunan kosianai do idagai mengidu kedidoso ngawi di pemagunan taimo osambayangsa pino ikau kedi avananan ditama kosianai do idagai tu iziziauno iiso tobitua iziziauno ituhan iziziauno tabakas kozo Jesus Kristus menyampai di spiritu tabitua di kebentukan di kenengan tam amin kanu semambayang oi kinengan tabakas kozo om tabinsianan kozo kadang ai kozo no do papaivad mantargai o saviavi kalatan moi do au antaban ipamusavan om tinan ponogi mamagusa zukinada do kahapasan do ginavo di kanunu ngavi idiau maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno imamamasi om mamalinta miampai diau idi kepisaan di spiritu tabitua iso kinoingan mentok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembesan mantadbuk do kabahan. Kabahan no po nga osindak au humuom. Potonda no po sido do kito di ginavo ngavi do sido. Ium di magium ngavi do sido. O sikap do mintahang de di humizab do sido. Pentahangon do sido o do sido sondi doid dioho. Tamong no do sido do suvab po. O may sohi do kosusanu. O ium no iso sido do paindikaw idvavazan tangagazonu. Mamusaw po kokomoy do sido nga kapamoltian nungot kozo. Imang na tonda mentok do sido. O masikapi kozo do tumongkizad diaw o kauntingan ginavo. Za sido sandi
Mimpanaw magyum di mipadan ngavi do sido. Anangan kozo. Do papakito do sido sondi do idioho. Do maso izioho muzu. Id potitikid pemusavan dioho. Do mikot tumuka dioho. Ibos di Tuhan. Montok diaw do tutuvan o kaududuvoku, oy kinenganku. Montok diaw do tutuvan o kaududuvoku, oy kinenganku. Oy kinengan, izyaw no ikinenganku. Montok diaw do hangadon zo. Montok diaw do tutuvan o kaududuvoku. Itinanku, hangadon montok diaw, miaga da tanata tu, nakakahang da aiso vaig. Mentok diaw do tutuvan o kaduduvoku, oy kinenganku. Ingkano do munsolong zo de diaw, do itiso ng tabitwa, do mintong do vinakasnu, kabantuganu. Tu, ko ginavano na po, nga hobi vinasi ko kaposizon, munungku, papabos do kazanu. Montok diaw do tutuvan no kaduduvoku, oy kinenganku. Ingkano do ozonku isyaw do po ampus do kaposizonku. Idnganu do kakatonku o hongonku. O vizawi o kaduduvoku, miaga id pangangakan tagazo. Mangazo sumay diaw, miyampay kandasan o kabangku. Montok diaw do tutuvan no kaduduvoku, oy kinenganku. Ito do ponku, ondomku isyaw. Idyaw no do sovonku kozo, itpo ampus do sodop, tu nakapanakaday kodogo. Itinahungong di pahapanu do umondos zo. Montok diaw do tutuvan no kaduduvoku, oy kinenganku. Pambasan, montat suat koiso di Sancti Paul dari Tuhun Gavi do Tesalonika. Memang si koi do ganap ko do ketentuan oi to pinay ngavi ko kamoy di nang patay do papatantu do au ko tumongob ko kamoy di ho. Miagadi Tuhun Gavi suvay i aiso kansanan. O tumuzanto ko do napatay Jesus, tuminungag vago. O mingka nagiramantok di nang patay, di Jesus. O vitoni di kinaingan ni Ziyoho, miyampay di sila. Kano si ko'y papoyho di azuriti, damantad kapangyaan sandiri Tuhan, do isay no po do toko, inohu do po empasi, do gisom ko'y katan ni Tuhan. Kon ikaw mo mogot, dumantad di nangapatay na. Oni na po italumpit ti kinengan. Pahadon di oho di wazon tasab ipanu, omi Tuhan sandi o sumundot mantad surga. Nangapatay di Kristus o guhu do tumuag, dari sa toko ikakal po do poempasi, kakatoni, da poin savat doyo id gavun ngavi, sangovian deho, do tumuka di Tuhan, do doyo id tongus. Ingkano, do tumimpon toko may sohi hinaid aiso kapupuson, do miyampay di Tuhan. Miyampay do pumusavan ngavi megaditi, apatut ko do maginsa samod. Ibos di Tuhan. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Poto daw no, o mikakat no da potonda. Tu au ko no kay hori timpu, da sangyani tanak da tuhun da mikat. Ituhan miampai Diozu. Pembahasan manta di abal tavasi to bitwa sinuat di Matthew. Binos di Jesus bovihan diti jadi makiki ia ngabidau. Ina po pemerintahan da syurga nga miaga iditi. Opod pangapit minaganu di sumbuk ngawi diho huminabus tumuka di manan savo. Himo diho obosuon himo o kiginavo. Ina bobosuon ngawi nga minaganu di sumbuk ngawi diho nga aiso da tumau novit diho. Nga inapo kiginavo ngawi nga minogowit da tumau id paizazanan ngawi tumau nogi di sumbuk ngavi diho. Nakatovi i manansavo savyavi iziho do minintutok kodopno. Nga di tangak sedop kiva do gisak doitino i manansavo habus tumuka no disido. Iditi savyavi di pangapit di minosik potonda ono diho isumbuk ngavi diho ibasuon ngavi minabus dedi kiginava ngavi anwai zekai takudi dino tumau dio zuh memang pisok iti sumbuk ngavi dagai ngasu minimba iziho au dati kegenop montok dagai montok dio zuh mogotno do mugad kau da id popopo pohi ngavi diti momohino takudi montok dio zuh sandi no kogad no iziho do momohidi untuk kedimpot i manansavo. Inopo no ko tonda nga siminuang miampai di sido do id hintuun atadan kangob i tatangob. Inopo pangapit ngabi suvay nga no kedimpot di tovino. Oy Tuhan, Tuhan, kadiho do minabos. Ivango ino tatangob bontok dagay. Nga suminimba isido, pohyoonku izyozu tototopot au zo kotutun diozu. Dadi, petudaw no, tu au kau koiho do ipotoy tadaw, toy ko itimpu. Iabal tavasi di Tuhan. Tapi ko ngavi, sizam taun di nakatahib, kakal zopo de deacon, pipia zike de deacon untuk di, pipia newly ordained priest. Deho zike hamin di bishop pengizon, deacon, itu napa newly ordained priest nga isan sembuhan, tapi mung zike, kita sharing, faith sharing, experience, in ministry, to support each other. Yang paling juga di bishop. Untuk di, iso kantakan, kita sanggup lagi father, very senior priest, Father Tung. Yang paling lagi pengen yang paling di bishop. Nung kita fellowship lagi, pengamung isido. Insan tadaw, iso kantakan di, minibos isido mo kumari lagi. Tu mohing lagi isido. Jadi kadi isido, bayna ano no, kadi Father Tung da minibos kumari lagi, young priest deacon, I'm ready to meet the Lord. Pentondak zono, do sumumuri kinengan. Pengenom kuti tu nung muat zo dia zu, isay datako
pentonda da semua murid kinengan. Pasal napa nga nung mabas ko da kapatawsan nga to ko memang oluwag ya atong kizadahan te ko tumang kizad nga oluwag ya. Tapi pengendam ko iti boss di fadatong tu tuhun na pa di kano da mabos te ko kano da papayho da tinandaw sandi pentonda zono da semua murid kinengan ka nga kaysa nakatuto ni sila isay kinengan. Koduvo nakalati nuno ka mo do kapatason kumantaho naka pentonda isido megali boss di tabitwa nongot ko di beno to kadi Jesus pida pohe kumina di imakikya ngavi daw ako no po ko magtudaw ko nga pentonda ko ako ko magtudaw no po not just stay awake but be prepared pentonda to ko gya to tami mo no po nga tapili ko ngavi nga imigaliti bovihan inongot ko opod tandu pangapit penganda diti manansavo itira pa nga parable no pagyati kamo sino pada parable nga iso bovihan nga satu cerita sama ada betul ataupun tidak nga iso ending conclusion na pa nga zato ko manak na conclusion jadi manak na pa Jesus do bovihan satu cerita tetapi siapa kasih buat penutup setiap pribadi kita. Nga abasi iti bovihan debay na tu nanwanto ko di Jesus do patanda to not just stay awake but be prepared, get prepared. Iti apa do pangapit diti himo na po nga bosuon. Himo na po bago nga kiginavo. Kadi boros do kadazan lah. So nga unik sanggulo kalatit di bosuon ng kiginavo diti nga latihan to kaya di bahasa do subay ko ni wisdom wise ausang kura da wise. Kami ni pada wise wisdom nga misuai wisdom manta da knowledge na pa nga banyak saya tahu sebab saya belajar. Nga wisdom na pa nga manta da pamusaban di ginavo. How do I judge sang hundi? Not so much itina penswat dari undang-undang nga ginavo daw. Kami na wisdom to give compassion, mercy deho. Itina pa hopod tanu diti nga singen na pa nakalambat iti manan sabon na kaikot nga oy sanan nakodop. Kumusta na pa nga itina pa tain opod pangabi diti nga zotokaw umat. Ito na po bridegroom nga Jesus. Jadi, dami mo ikapasidan na takaw, kodap takaw. So nga, magganad takaw, tayo ka ato takaw day kayong basatan. Nga sa ngayon na po rin na kayo di bridegroom, manan sabo di nga, kiba mi no gizak, day tino manan sabo, habus tumka no disido ka. Opo da pa diti, naposik ngavi. Nga himo, no po nga, kibada sumbu nga iso nung nagadi karusan minyak di tumaw. Ano sukup tumaw. Ina pa himo nga ina pa kabago himo nga kiginavo di nga kiba sumbu kiba tumaw. Jadi kemudian na pa iti na pa sumbu nga faith, iman, katumbasan. Ito na pa tumaw nga action apa yang saya telah lakukan di dalam kehidupan. Jadi ingkata kana sengan na pa toko no da sumama di Jesus nga kiba iman toko kiba na todo da toko okon ko na poso toko no tidak kita melakukan apa-apa asa no todo toko kapasisan da toko ige abitan toko tumamo di kinengan no ko tu bosan kuti pasal no po nga nung intangan toko iti liturgical calendar da panabasangan da toko nga minggu no po di bena nga pensuang toko no minggu ko tahungo pod duvo komozon kiba po tahun minggu sampai di minggu di beno diti ke tahun apa dam 2 beno 33 34 napa dinga minggu ke 34 napa dinga Kristus raja himpupuson the liturgical calendar da Katolik sumangat kono di the Advent calendar wagu di Katolik kagumana pa pembasaan ang otoko mimpun da beno gisom da Kristus raja nga kahimpupuson pentonda takoda reflection to ko na po, pangutan na pa nga,
pentonda zonang ko diti nung kaikot ikinengan det kapasison ko. Ina pagi tapi ko ngavi tu nakosiko to ko dikinengan tu nanuan to ko dikinengan do penentulukan diti migali nongo to ko de bos do kumaiso Book of Wisdom nongo to ko i kababuk do kabahan tu itinapot wisdom diti nga songhun tuhun iti. Itinapo wisdom nga tememo da isido do tumuka do to ko. Misyo mamangay iti kabahan iti wisdom iti may da tuka da toko, sumama isira da toko, da minutod isira da toko. Megalagi bos ko diti tu pentonda toko nangko, da sumama diti kabahan diti, wisdom diti, i Jesus, Holy Spirit, da kapasisan da toko. Kadi Santo Paulus, da pinabondom da toko, ipabasahan da kumadevo, inong toko nga, kadi Santo Paulus, kiba pangharapan toko, kiba hope da toko. Tu megalagi di Jesus tu napatay, nga tuminungag, paimpasi bago. Kali ni bos ko ditino, i-cerita di padatung di, tu ako na po ko pentonda isido nga nakalati isido, do nuno kumozon, do kapatason. Tu tawi na patadaw nga, sa ngayon pa Jesus damikot, nga akon ko menghancurkan, akon ko mengombak di pamagunan. I will come in glory. Kumozon pa nga, isa ini pa na katutun di sido, katanod di sido, do sumang daid, kerajaan inakatanto nakadali di sida montok da toko. Megalagi di himo tondu pangapit di kiginavo tu pentonda ako na po ko pentodaw penposik nga pentonda. Jadi nakatanaw di Jesus daid pemerintahan daw do ay syurga. Jadi montok da toko mungkin kiba potay da toko tuhun di bosuon kada tidak bos diti au pentonda nga kadono itimpu diti mikir to ko da kekuatan mata dikenengan Jesus hobi ino dai suang de karasi diti da tema mata ko da pentonda mulong pia tapi ko ngabi au to ko kano da mikot di panabasangan nga kipaketi live streaming mass nonggo no po tunudon diozu live streaming mass nga ginawa to ko no pa nga miso imi pa dikenengan ako na pa ko sumambayang da tamano da live streaming mass nga papabu tokoda. Kita melakukan sesuatu untuk hobi matadabay no tu dipaganakan to kono po. Teka wakon Diosu mugat may karaja teka nanggono po nga papatona to kada papabu to kada kaginawan di kinengan kuma isayno po i tuhun imiho to ko do anuan de kepenahungan. Karena to ko bobos do saya hanya membantu orang yang kenal Yesus saja. Ini pa nga pamusaban di asompit nga iso toko na pa nga tuhon ngawi toko kiginavo ngawi toko gaditi tuhon toko di kiginavo megaliti pamasan de beno may toko pakito na iti kaginaban di kinengan do balik toko da titiw kono po kiba titiw toko nga pentonda o tumaw do toko do sumamo di kinengan pipio suggestion ko de deti mentok do toko mungkin do toko do kiba iman kultivado nga auzo kay hopeng ko do sumo dia. Jadi temen mun pada nga faithful to ko diti sakramen do penabasangan. Mugat may sambayang ugum pa sakramen do subay nga mulung pia nga idamin to ko nga kanu to ko digido sumambayang kumati sa tiso. Sumbayang to ko matak paganakan Diosu kiba action do to ko. Oni ni action kadi Saint Teresa of Calcutta, ini dia todo untuk kau di, nga nung nyampai di ginavo, gaso mata di kenengan. Jadi kena toko pagandado, untuk penumbur nanti saya buat besar untuk gereja. Toko ga insan untuk numbur, untuk toko nga toko kondom di, nga ini begitu, ondaman toko bos di Saint Teresa of Calcutta, ini todo onda toko, manapu-napu, di pendabasangan, teka manhung ko tuhun subay, nga nung miyang pwede ginavo, gazo did mato, da panambasangan kinengan. Mantati tipli ko ngabi kanuna di, maganda ko di Jesus, did meja di karas diti, na tumbasan da Jesus no, tavud da kabituhan da toko, tavud da katungagan da toko, inapagi ito, napihi to ko di kinengan sa pagi da tanak daw kiginavo. Kanuna di tipli ko ngabi, maganda di Jesus, sumumot ako di Jesus, dahil meja do ikaristi diti.
Subyang tokoh sambayang di Otumbasan zo id isok kinengan. Itama tavakas monodo do tavan tanah. Do savya bikonenu akito au akito. Otumbasan zo id iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tointe soon nanak di kinengan. Nanak ditama do paguhu savya bi umul. Kinengan mantad kinengan. Tanafau mantad tanafau, kinengan totopot, mantad kinengan totopot, nanak okon ko tinodo, sopi miensi miampai di tama, maza di sido o savabi do notodo, montok do toko tuhun ngavi, o montok o pemosizan do toko, simindot isido mantad syurga, o maza di spiritu tabitwa, nadadi tuhun do id hahangai Mary, om nadadi do tuhun. Mentok sabab do tokou do nakapapak isalib do sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nohobong timinungag vagu untuk ditadaw kumatahu id kotanudan miampai di buk do tonga bitwa minin sabat isido do syurga pina ikaw dit avananan di tama mikot me vagu isido id kebentugan dan membisala disengimpasi nangapatay, kapamalintaan daw ay so may kapupuson. At tumasanso, idi spiritu tabitwa, ituhan imanak do kapasizon, imuzu mantaditama, ditanak, imiampay ditama, ditanak, dasambaon o bantukan may, inakabos maza di profeta ngavi. At tumasanso, idi iso eklesia tabitwa, Katolik apostolik mangakun so da iso kapasuan montok di kapahyangan da dosa ngavi o manad anda so di ketungagan di nangapatay di kapasizon di pamagunan damikot. Amen. Kanuno sumambayang do pamamasin nopo da toko da tikit tadaw nga iso kapo tondaan montok do kapatazon da tokow. Sisimbahan pada tokow nga don dagay no da di kaposizon no ay Tuhan. Don dagay no da di kaposizon no ay Tuhan. O kito no da Tuhun sebagai da kabahan da don kinengan. Ibatos si Sancti Papa Bishop Ngavi do itimpo do tumanud ko zo da pamumuso di don Tuhun o vinon. Kanono sumbayang dari Tuhan. Don dagay na da di kaposizon no ay Tuhan. Do mantad kapangyaan da Ecclesia. O pasikan na da o Tuhun ngavi. Tumunda na da o Tuhun. Do montok kapatazon. Mazara pamagoton di ho olahan pamamasi. Kanono sumbayang dari Tuhan. Don dagay na da di kaposizon no ay Tuhan. Do kambit na da grasya Ecclesia. Da kabahan na magyum do papasuni. Do katubasan di tanak tangamuhok. Kanono sumbayang dari Tuhan. Don dagay na da di kaposizon no ay Tuhan. Do agabagab tako na da. Ipoin pudo Ecclesia. Do magitatabang da papagabas di Tuhun ngavi kasisyan, do mantad kapoy mamangan. Kanono sumbayang dari Tuhan. Don dagay na da di kaposizon no ay Tuhan. Do adari na da, ikaposizon na doon Christian. Do lahan pamamasid ay kaginavan ni Kristus. Montok sa vevi Tuhun. Omokon ko kapunukan no po. Di panu ngavi. Kanono sumbayang dari Tuhan. Don dagay na da di kaposizon no ay Tuhan. Kanono mikot di Sancti Maria tinada tako. Mokiano do sido do menampung do tako. Kumari tanak do sido Tuhan do tako Jesus Kristus. Miampai sumbayang. Ave Maria, no penuh grasya. Miampai diaw ikinaingan, abitwa ko tangar sa vevitondo, abitwa itu var tinano Jesus, Sancti Maria tinadi kinaingan,
Pakinsanay sikoy, tutuhun ngavi mamimi doso, dababay na muntok jam kapatason sa. Amen. Oy Ama, semambayang sikoy, do magi sosok kadung zikinada, do tumonda montok di kapamahaban do dagay. Kapapatonda na dagay, inang timong do daiti, amiziho iaw insan ong isang bayang, montok di kaikatan tovino, id kebentugan di tanakno, ititakanon do kapasizon, i alwayno do pagi bobagizon dagay, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Aso ko na Tuhan kinaingan, dasa babi binangun tumasa dako vosyan no, nakatema zikoy di loti takon sa diyaw, tuvari tanah kalaja dahongan ngabi di tinaw tuhun, di may iti matak dagay di loti do kaposison. Azo na sa hihinay di kinaingan. Aso ko no ay Tuhan kinaingan, dasa babi binangun tumasa dako vosyan no, nakatema zikoy di hing anggur takon sa diyaw, tuba di gubas anggur kalaja dahongan ngabi di tinaw tuhun, tuma di maiti di tinumon do kasunubanan sa. Azo na sa hihinay di kinaingan. Imang sambayang itapinay ko ngavi, kahubukan ko, Diyos yung ngavi, o tema na da, di kinaingan, itama tafakas. Kay mo na dari Tuhan, ikahubukan day duhamanu, mantok di kasa ng kabantugan ni ngandaw, mantok kapasyan na tapaw, di kapasyan na sabi ang Iglesia tabito araw. Intong miyampay kanangan sa mambayang zikoy ay Tuhan, jadi titak ngavi kahubukan itakon da iti, da mamalamay id misterium id kinadaan di tanakno, mamantang si kinada, di miyampay kapatakan sendi tabing kinavo, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Miyampay sundubano, painsabato o ginavong ngavi Diyosu. Pesawatan sa ngabi dari Tuhan, Kano man nak do kapanang katahwadan ngavi, di Tuhan kinaingan datako. katunod na matuhid na iti. Tototopot do katru da motuhid iti, kalaja sa kapamosisan sa, tamay mo umidaban no pa da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi, ay Tuhan tama tabitwa kinaingan tabakas kozo aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium da Paska di sido, napongo di sido ikay mazaan kozo. Imaza di do no nakapang agabas isida dagay do mantad di poku do doso kapatazon. Mamahaw dagay do id kebentugan do babayno. Punganan na di do tinahu na pihi kapadrian penlaja. Tinaw to bitwa. Tuhun ngavi mentok koso nganuan no sendi do papabal di nombo nopo di kelaja ngavi no. Tindama tu nakapamanghaw kadagay do humabus
dato tuvong kuma dari dinavaw nusendi kay mazaan. Amengkano miyampay da tasab ngavi huguan tasab ngavi, miyampay tikon lajak ngavi pamalintaan ngavi, miyampay savyabi di magigizan ngavi di syurga, kuasa ngavi da syurga. Humozaw sikoy di hozaw kaapazaan da kabantugano, miyampay ay so pupuson mangazaw zikoy. Obituay Tuhan kinaingan, da kapuasan ngavi syurga, taban ng tanah na pano na kabantugano, kasa ni kita kapaskoso, azo isido hinikot tiningan ni Tuhan, kasa ni kita kapaskoso. Ototopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da abitwa ititak ngavi sumambayang zikoy, maza da papasondot di spiritu no, da itingavi miagal bohobaw umatu. May da ada dida itingavi da montak dagay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido, nasagak koza da suminuang da konda sa andaw, minagano isido da lauti. Minanak da kapanang katahwa da ngavi, minangakib di pinapatak di da di makikia ngavi daw mosbos, nuwa iti savyavi ko, pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongoh imakan min sesedop, nanu disido isa sa van. Misan po da minanak da kapanang katahwa dan ngavi, pinatak disido dadi makiki iya ngavi daw, mosbos, onwa iti savyavi ko, panginom no mantad iti. Tu itino isa sa van di zaku, iza di batas kabavagu aiso kapupuson, ipatunguan may mantok Diyosu mantok tegumu, montok di kepahiangan dan dosa ngavi. Maina iti di keandaman dego. Ikatapatan tahom lati do ketumbasan. Papabalas ko'y nakinapatason mo ay Tuhan, pagpapatahang na kinatumagano, gisom mikot ko bago. Iti penogi da masujikay mamalamay, di kaandaman di kinapatazon kinutungagan daw, patakon sa diyaw ay Tuhan, iloti do kaposizon isasavan do kapamosisan, manak do kapanang katahwa dan ngavi, dan dikitan zika diyaw do kapadan da idumpangan menumpuan da diyaw. Ahodo koza isikida semambayang, da magi da ditinanam zadi Kristus, o timung zikinada da iso maza di spiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan eklesia paintongkop patotongkop da pamagunan, avitano zosido da di kapanuan da tuhuad sakadai, sangavian miyampay ni Francis Pop dagay, John Bishop dagay, savyavi di fadangavi. Anda mo nogi ito pinangavi dagay, inang kaodop idi kihasanan di katungagan, savyavi inapatay id kasianan temo no iziho da di inavaw da vos Kosanay dagay savyavi sumambayang zikoy, dumyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan, Sancti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol tonga bitwa, savyavi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo ompus da umulan ngavi, kano sikinada di kavosyan da dumadi da sa pitumungkus ngavi da id kapasizan sa lajur, mangazaw mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Kristus.
Maza di sido, om yampai di sido, om I di sido. Oi kinoy nganta mata vakas, edi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan om kapantangan nga diaw no, montok sohihinaid, ay so kopupuson. Dadi penuh di mamamasi, noog maza do kepengyaan pengkinoingan, katama zikoy da mabos. Tama sa da isyurka, abitwa no ang ano, mikot o kapamalintaan no, hisap no ay maan da itana, megal do inkana i da isyurka. Takan da gay da tadaw diti, o loti sa tasasanga daw, ang pahiyang zikoy hasa nga vidagay, megal dagay da papahiyang di santab mamuhasa umavandagay, kada zikoy o vito da itkoy basatan, nga pagkabaso zikoy no mantad talaat. Pagkabaso zikoy ay Tuhan, sumambayang zikoy, da mantad pati tikit talaat, katahwad no, da manak do pibabasan, itadaw nga vidagay, da maza di sakaday do kasenan no, penggabas zikoy no da tamemo da mantad doso, pentampasi mantad sa viabi kesusaan kinavo, da maso zikoy pengandad di kihansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kumulitan, ikuasa o pagkabagan po, madiaw dawagan no masahihinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ku Diyazu, pibabasan kutakon ku Diyazu, kada intong dari dosa ngavi dakay, nga do ay di katumbazan di eklesia no, katahuad no da manaklasido, da pibabasan pisaan, id katanudan miyang pahizap no, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomoy mo. Miyampay asulano. Kanono di magitataak da tanda do pibabasan. Oy domba ikinaingan, mangidu ko dito sa nabi na pumugunan, kosya na ilagay. Oy domba ikinaingan, mangidu ko dito sa nabi na pumugunan, kosya na ilagay. Oy domba ikinaingan, mangidu ko dito sa nabi na pumugunan, amayos ko ito pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Abitua na sontob oho din makan demi sasadop di domba. Ay Tuhan, awas ang ipadan na patut ko sumusub itaku, nga bosa na pahibos ang hingasan may kabudupo. Tinan za di Kristus magawit tatakow ded kapasizon sa lacur. Amen.
Kano sumambayang. Nakakanditi titak tabitua ay Tuhan. Manak zikid diyaw, do kapadang katahuadan ngavi, o makinsiyan do kasenan no. Damaza di kapatunguan do di spiritu no. Atagoy na da igrasya do kavosyan, do isanto di nasuang, di kuasa no pensyurga, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampai Diyosu. Amen. Pai Tuhan. Om ibalakat di kinengan tapakas kozo, itama, om itanak, om espiritu tabitwa, sumundat na da de Diyosu, om tumimpon, miyampai Diyosu, so hihinaid. Amen. Ugad no, om pabalot no, uyabal tabasi di Tuhan. Katawadan